Welcome to the 9th edition of the Hortiflora, an important and growing global expo for the horticulture that converge all supply chain actors from all continents under one roof for the coming 3 days in Addis Ababa. I'm Theodore Zode. I'm the Executive Director of Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association. Well, I'm super excited because the show went quite well. As you know, all the supply chain actors of horticulture globally converged here in Addis for the last 3 days, and the feedback is quite splendid. So everybody is happy, so we are happy. So the very purpose of the show is to promote the Ethiopian horticulture brand. I think we have done that quite well. In addition to that, the B2B sessions, went also quite well. So producers are happy, input suppliers are happy. Buyers who cross thousands of miles to attend the show, they are also very happy. Many of the companies have managed to ink agreements as well. So we are highly excited. It's quite effective show, I would say. ዳንኤል አባ እባላለሁ እርሻ ባለቤት ነኝ እዚህ አበባ ይዘን ገባን አቮካዶ ብርቱካን ሎሚ ፓፓዬ ብዙ አይነት ነው ይዘን ገባን ያው ቆንጆ ነው ደስ ይል ገባ ማገኘን ማለት አሁን ከኛ ከራሻ ገባ አግኝተናል ኦሬዲ አሁን ዲስከስ እያደረግን ነው ያ እንዴት እዛ ደርሳል ለምን ጉዳይ ላይ ነው I'm Daniel from Bella Flor group here in Ethiopia. The event has been really good for us. We have had quite a new prospects and the networking with different clients from all over Middle East, Russia, Asia has been really good. ቬኑስ አብዲስ አባላለሁ የዘንድሮ ሚስ ቱሪዝም አሸናፊ ነኝ የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ቢሮ በዚህ ቡዝ ላይ ይዞ የቀረበው ነገር የአግሪካልቸርን ሆርቲካልቸርን እና ቱሪዝምን እንዴት አንድ ላይ ማስኬድ እንደምንችል እንዴት ማዋሃድ እንደምንችል ለማሳየት ነው እዚህ የቀረበው ይሄንን 3 ቀን በጣም በሚያምር መልኩ ነው ያሳለፈን ያለነው ብዙ ጎብኚዎች አሉ ብዙ የሚታዩ ነገሮችም አሉ የቱሪዝም ቢሮ ወይም ደግሞ የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ቢሮ ከሆርቲካልቸር እና ከአግሪካልቸር ጋር የሚገናኝበት ምክንያት ሁሉም አሁን ላይ የምታያቸው በብዛት እዚህ ያሉት የሆርቲካልቸራል ኤሪያ ላይ ሆነው የመጡት ልማታቸውን ያካሄዱ ያሉት በብዛት ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው ፋርሞችም ዝም ብሎ ነገሮችን አብቅሎ ለመሸጥ ወይም ደግሞ ለመጠቀም ኮንሱም ለማድረግ ብቻ ሳይሆን ለመጎብኘትም ብቁ እንደሆኑ ውስጣቸው ብዙ የሚታዩ ነገሮች እንዳሉ ለማሳየትም ይረዳናል My name is Gadi Efrat. I'm the owner and the founder of We Africa. The event was, I think, very good, very fruitful. I think much better than last time. And we had good connections that we found and I'm happy. I had here, I think, 50 or 60 farms that are my clients. From the floriculture and also from the horticulture business. So buyers all over the world, they were in Addis in the last 3 days. So the vibe was quite good. So
Ethiopia can benefit a lot from the horticulture export industry. So I would like to call upon the government to create a better enabling environment for the sector operators. We'd like to call upon all development partners also to support the horticulture industry. We can talk a lot about the benefits, the trickle-down effects of the industry on the local economy, in addition to creating decent jobs, in addition to boosting the forex gains to the country. It can create lots of transactions in the local economy as well. So Ethiopia has everything that is required for the horticulture industry. እሺ ስሜ አጥላም ብሉ ይባላለሁ ምሰራው የሴንዲቪ ኢትዮጵያ ሆርቲ ላይፍ ፕሮጀክት ላይ ነው ኤክስፖ ላይ ብዙ ነገር ነው ያገኘነው ብዙ ኤክስፒሪየንስ አግኝተናል ከብዙ ፓርትነሮች ጋር አዳዲስ ነገሮችን እኛም በመስጠት እነሱንም በመቀበል ብዙ ነገር ተቃይረናል እንደሚታወቀው የሴንዲቪ ሆርቲ ላይፍ ፕሮጀክት ስሞል ሆልደር አርሶ አደሮች ላይ ነው የሚሰራው በሰባት ክልሎች አትክልትና ፍራፍሬ በዋናነት እንዲያመርቱ ከታች ከዘር ጀምሮ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ትሬኒንግ በመስጠት እና ሌሎች ግብአቶችንም በማገዝ ለአርሶ አደሮች እገዛ እናደርጋለን እንደምታዩት ከአትክልትም ከፍራፍሬም ፕሮጀክቱ በሚደግፋቸው ወይም አርሶ አደሩ በሚደግፋቸው ኤሪያዎች ላይ ይዘን መተናል እና ሆርቲ ፍሎራ ትልቅ እድል ነው ለፕሮጀክታችን ይዞ የመጣው መርሃዊት ይባላል የድርጅታችን ስም ደግሞ ጊልቧ ይባላል ጊልቧ ማለት እስራኤል ውስጥ የምትገኝ ትንሽ የተራራ ነው እና እኛ ደግሞ ምን ሰራው ችግኝና ፍራፍሬ አምራችና አከፋፋይ ነን ሮማን አፕል ሁለት አይነት ብርቱካን አለን ሎሚ ወይን አፕል እና ሮማንም ሁለት አይነት ይሄኛው ደግሞ ፍሬም ይባላል ይሄኛው ደግሞ ኮክ አለን እና ሎሚያችን ደግሞ ሁለት አይነት ሎሚ ነው ያለን አንደኛው ሎሚያችን ውስጡ ውሃ ብቻና ምንም አይነት ፍሬ የሌለው አለን ብርቱካናችንም እንደዛ ሁለት አይነት ብርቱካን አለን ቀይ ብርቱካንና ኖርማል ብርቱካን ግን ሁሉም የእስራኤል ዘር ነው ከእስራኤል የሚመጣ ዘር ነው እዚሁ ራሳችን እናመርታለን እናከፋፍላለን በጣም ደስ ይላል ቆንጆ ነው ያው ካለን ሌላ ደንበኞች አሉን በእርግጥ ብዙ ደንበኞች አሉን ግን እነዛ ያሉን ደንበኞቻችን ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ደንበኛ እንድናገኝ አድርገውናል My name is Wout and I'm the general manager from Sequala Horti. Well, we produce ornamental cuttings from chrysanthemum and pelargonium, and those cuttings they grow in the plants like we see here. So flowering plants. Also, we produce strawberries, and both are for export. I think the event is very positive. We have a lot of visitors from all kind of different areas. So existing relations that we know, or new suppliers or other people. So. Until now, very positive. Well, number one, it will attract more investors to the country, and I would like to call upon the regional governments and the federal government also to make ready land. So many investors are interested to come and to invest in Ethiopia. They have expressed their readiness to invest more in Ethiopia, and the existing companies are also interested to undertake expansion. I think the role of this show is quite critical and important in that aspect. The second one, the show has helped inking of various sales deals. So in terms of boosting the export from Ethiopia, it has played a role. The other one is cross-fertilization of knowledge and experience in the industry. I think the show has played quite a significant role in terms of cross-fertilization of knowledge and experience, especially the panel discussions. Knowledge experts, more than 40 experts have taken part in the panel discussions. These are authorities in the subject matter in the industry. So I think these are some of the gains from this year's show as well. መኮንን እባላለሁ የሉሲ እርሻ ልማትን ወክዬ ነው እዚህ ላይ የተገኘው እንግዲህ ዋናው እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽኖች ላይ መሳተፍ አንደኛው መረጃ ነው ዓለምም ሆነ ሀገሪቱ ላይ የዘርፉ የአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፍ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል ምን አይነትስ ቴክኖሎጂ
እየተጠቀመ ነው። ሌሎች ተወዳዳሪዎቻችንስ ምን ላይ ደርሰዋል የሚለውን በቂ መረጃ እንድናገኝ አስችሎናል። ሁለተኛው ነገር የኔትወርኪንግ ነው። ከተለያዩ አቅራቢዎች ከገበያ የቴክኖሎጂም የግብዓት አቅራቢዎችን ማግኘት አስችሎናል። ይሄ ለኛ ትልቅ እድል ነው። ምክንያቱም የእርሻ ስራ በባህሪው ፍጥነት፣ ትስስር እና የተሻለ አግሮ ሎጂስቲክስ እንዲኖር ይፈልጋል። ከዛ አንፃር የተሻለ ጠቀሜታ አግኝተናል ብለን እናምናለን። ገነት እባላለሁ። የመጣሁት ፎገራ ወረዳ ነው። የቡድን ስማችን ሰርቶ መለወጥ። ሙሉ አለሙ እባላለሁ። የመጣሁት ከሲዳማ ክልል ከወንዶ ገነት ወረዳ ልዩ ቦታ ከዩቦ ቀበሌ ነው የመጣሁት። የመጣሁበት በቢጎ ፕሮጀክት ተደራጅተን እናቶቻችን አደራጅተው እዛ ስልጠና ሰጥተው በግብይት፣ በግብርና፣ በስርዓተ ጾታ ላይ፣ በአመጋገብ ላይ ስልጠና ሰጥተው በዛ እየተደራጀን እየሰራን ነበር። እሺ፣ አይኔ ሀብታሙ እባላለሁኝ። ኬር ኦርጋናይዜሽን ዊጎ የሚባል ፕሮጀክት ላይ ነው የምሰራው። ፕሮግራም ኮኦርዲኔተር ነኝ። ሁሉም ነው። ሽንኩርታችሁ እንዴት ነው? ምንድነው የምታመርቱት? ከየት ነው የመጣችሁት? ምንድነው የምትሰሩት? በቃ ይሄን ነው የምጠይቁት። በቃ መስራት ያስከብራል፣ መስራትም እንደሚያኮራ እኔን ተረድቻለሁ። አስደስቶኛል። በቃ ሽንኩርት፣ አቮካዶ፣ ቲማቲም ይዘው ነው የመጣ ነው። እንደምታያቸው ምርቶቹን ይዘው የመጡት ሴቶቹ ምናሳያቸው ወይም ደግሞ እዛ ላይ ካፓሲቲያቸውን እንዲያድግ የምናደርገው በእነዚህ ቲማቲም፣ አቮካዶ እና ሽንኩርት ላይ በሁለቱም ክልል ያንን ስራ እንዲሰሩ እናደርጋለን። ተመልክተናል። ብዙ ነገር አግኝተናል። የገበያ ትስስርን አግኝተናል። እንደዛው በተመሳሳይም ሽንኩርት ዘርንም አቅራቢዎችን አግኝተናል። እዚህ ውጫዊውም ይመጣል፣ ነጋዴውም ይመጣል፣ ወደ ውጭ ኤክስፖርት የሚያደርገውም እየመጣ እየጠየቀን ነው። ወዲህ በየት ነው የምትሸጡት? የት ቦታ ነው? ምኑ ላይ ነው? በማህበር ተደራጅታችሁ በግል እያሉ ይጠይቁናል። እነዚህ ሁሉ እየጠየቁን ነው እና ገበያችንንም በጣም ከዚህ በፊት እንደሆነ የምናደርገው አሁን ብዙ ትምህርት ወስደናል ከዚህ። Ethiopia has both the competitive and comparative advantage in the horticulture industry. So the industry can play a significant role in terms of boosting the forex gains to the country. On top of that, one of our challenges as a country is unemployment and underemployment. And the horticulture sector can create millions of decent jobs for the educated and for those that are non-educated as well. So this platform has managed to lure a number of local and international investors. We managed also to attract a number of leading global supermarket chain sourcing managers as well. ይሄንን ልምድ በጣም መሬት አለ፣ አፈር አለ፣ ቆንጆ አፈር አለ፣ ቆንጆ ውሃ አለ። ማስፋት በቃ አበባን ብሰፋ አገራችን ኢኮኖሚ ከእያንዳንዱ ከአንድ ሁለት ብሎ ነው የሚጀምረው። ይሄ ፍሩት ብሰፋ አገራችን አሁን የኛ አቮካዶ ኳሊቲ ነው፣ የኛ ፓፓያ ኳሊቲ ነው። ለዓለም ሁሉ የሚሆን የሚችል ምርት ስላለን ይሄን ማስፋት መቻል አለብን። The future is good for us and for the industry, flower industry. So we believe that it's growing. Our main focus is gypsophilia. We have a high quality luxury flower, and we have also roses and spray roses, and we try to maintain quality. That's our main focus as per group.
Well, we usually say the future for Ethiopia is horticulture. So in addition to promoting investment and addressing sustainability topics in the industry, we need to produce in volumes. That has been one of the gray areas in this show, because many of the sourcing managers were trying to source thousands of containers from Ethiopia, but right now we are short of production. Whatever available is presented for sale, but we need to have economic scale of production and export by meeting sustainability requirements as well. And next year it's going to be also a very big show as well. Well, the experience sharing, I think it's one of the purposes of the exhibition. So to get in touch with new relations, maybe customers or suppliers, but also we meet a lot of people from universities, and there is also nice for them to see and to be exposed to this kind of event. I would like to express our gratitude to the government institutions that have contributed this one, and I would like to also to express our gratitude to exhibitors, and I would like to seize this opportunity also to thank our partners that have helped us a lot. Special thanks goes to Ethiopian Airlines, is our partner, strategic partner for the industry. Zaman Bank has also contributed a lot, and HPP Exhibitions has also played a role, and my colleagues at the association have also toiled a lot, so they need to take the credit for it.